ngasi ayu phong hi batungan tungan manipuri si phong singdigi maru oibe I pausing khongatsaraga manipur top channel gi maikedi myamna thamjagi ahanbada covid vaccination special secretary home na thokiba notification gi para number 2 court na thingjinkre state government ki special secretary home na jun kunthra da thokiba notification adugi paragraph number 2 adu ngasi manipur gi high court na stay tokre Osbat Kalinga Nupa Mana petitioner Oiduna Masum State of Manipur Masum Atai Anina respondent sing Oiduna Manipur High Court Tarakiba PIL Ama Ngasi Justice Sanjoy Kumar Masum Justice KS Nobingi Court hearing Setaki petitioner gi council na COVID-19 gi hita kapada han akon khaidok pasi mi amagi marakta khetnaba thambani amasum Constitution gi article taraga mari taraga mapan amasung kunga matu khongauna bani haiba wapam court thamki state ki council gi maikeri gi notification adu miyamna appeal tawbani indaba yadi haiba leti petitioner gi council gi maikeri gi makhatana notification adu da yauriba wahai wata aduna indaba yadi haiba mayek sing phongdokli MG Narega gi job card holder fawba hida kapthokti haiduna masagi phangpham thokpa hak phangandi haibu wafam thamki petitioner gi council na makhatana hai laise asidagi ngakthokna ba amata ngairaba pambai hairabadi hida kapthokpana ori adubo masagi lalon itik amasum thabak shu ba hawda asigumba paukta amasum condition thamjinba asina Constitution gi article 19 clause 1 clause G khungawna bane asigumba hida kapada ahan akon khaidokpa asina miyam gi marakta asauba ahoba ma lakpaga loinana lairaba masum senthok leijadaba mi kya sauna akaiba pigani court na nakal animaki warol kupna taraba matungda miyamda wakhal tahanba haibasi state ki mathawni amasum hidaka pa haibasi masana thoksar kadabani handakta hidaka lubadagi nupi ama sikhiba adugi sapsaba maram miyamda khangandabana maram oiraga miyamda akiba ma pokhalli hairaduna Istiana sayol ahumgi manungna pahum pirakna ba kotna khangan khi hainu spouse na phongdorakli atopa pawma namo home isolation staff singi list pirakna ba khangan khre state gi covid ki phibam yengsin ba laklama central team gi recommendation gi matungina home isolation gi district nodal officer singna home isolation gi thabak thoram singda yauriba health sector gi staff singi list pikhalangna ba khangan khre home isolation gi SNO Dr. TS Nandakishore Thokpa Office Memorandum Amana Hai Home Isolation na Lady COVID patient sing telemonitoring amadi supervision ningthi na tauna bagaloina na incentive pinaba hotnaba mobile research mobility support pinaba training na singba tauna bagidama home isolation gi telemonitoring teleconsultation anabagi yumda satliba home isolation kit yenthokpagi thabak thoram sing tawribe health sector gi staff sing gi list pikhalakadabani mathau taba training sing sathanabagi dama CSIC gi medical officer in charge gi detail amadi CSIC gi supervisor volunteer na singwi gi list pikhalakadabani listing asi thasigi kunmathoi fawgi manungda state nodal officer home isolation da pisinggadabani haina sufungdorakli Makasa tharakpoina to papaw man miyam punba thingdrabde lockdown thamlagani center level sigi tungan bi state na union territory sing the miyam na covid appropriate behavior ngak tabigi mami yam na saung na tarakli basi level asida covid ki ahum subo web lak na bigi masa ohele maram asina state lengak sing na masibu thingdrabde amuk hana lockdown salai ragani haina center government state amade union territory sing lengak sing the khan khre India government ki Union Home Secretary Ajay Balana Thadorakpa Serol order aman hai leibak sigi tungan ba mafam singda SOP amata ngakna dabana miyam punba thengnare maru oina public transport amadi hill state singda mi thungbagi sang yamna wongkhalakli masida sunatana kaithel singda social distancing ngaktana mi punbagi sangsu yamna wangle masina leba asida covid license asigi ahum supu web suksoi soidana thongani maram sina matam sana state amadi union territory gi laingak singna thabak paikhat haudrabadi ahum supu web asi ngak thoknaba tangai fadana lockdown yauna restriction sing salairagani masida state amadi union territory singda mathau tawriba officer singna magi tawphom tawpom mathau sing ning thina tawduna yariba makai myam
पुनहंदनब अमदी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंगाना सदहननब होनागदबने लोनेना लाइंगाना थोकपा एसओपी की वांगबदा थबक तोरंब मियोय सिंग मथक लोखटपम थोकपा एक्शन सिंग लोखटकदबने हाइनसु सेरोलसिना मखाताना फोंदोरक्ली अतोप पाव मना चीफ मिनिस्टर शिलोंग सटकनी शिलोंग लागलीब जुलाई 13 पांथोकदरिबा अवांग नोंगपो स्टेट सिंग चीफ मिनिस्टर सिंग चीफ सेक्रेटरी सिंग अमदी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंग की ओइबा मिफम अमदा सरुक यारुनबगिदमा चीफ मिनिस्टर एन बेरेन शिलोंग सटकदौरी हारि पाउसी एसिना फम पाउन हाई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना प्रिसाइड तौदुना पांथोकदरिबा चीफ मिनिस्टर सिंग मिफम अदुदा तोंगान तोंगान हिरम क्यारा खनगने मिफम अदुदा हौजिक अवांग नोंगपो स्टेट सिंग की मरक्त लैनरिबा ngam sayetnaba kaya si waroisin ama puraknaba wari sanagani suhari awang nongpo state singi minister sing chief secretary sing director general of police sing yauna pangthokadoriba miphamada inter-state boundary gi matangna khanagadoriba si mapung oina center na awang nongpo state singi marakta lamkhai gi sayetnaba lairiba sing asi august 15 da pangthokadoriba 15 suba india gi ningtam numit gi mangoina na loisinba pambadagi ni suhari Panbayabadi Manipur amadi Nagaland gi marakta sahi kya lisang sina ngamkhai gi sahi na ba kya thok tu na misi mina phawa nangkhibagi wathok kya thokiba laikhrabani haina phungdorakle atopa paw manamo athingma pirakpa yaningde Abdullah pung nifuni pan gi manung order hando o Jalal ngarang Manipur police ki ASP CID CB na Manipur gi district khudingma ki ASP singde address tawduna lakadoriba Idul Adha gi numita Islam lining chitpa maitai pangal haibadi Qurbani salenduna leita laira amadi mari mata singda yenthokadoriba asigumlaba thoram asibu pangthokpa yahandanaba sa singpuba lenba singi mathakta thabak laukhatnaba haijaba serolama miyamna phangnarakpadagi miyamgi marakta yamna sauna ningdol pomba masum sarangnaba thogalle haina Manipur Muslim Welfare Organization MMWO gi founder Fundremayum Abdullah na phongdorakli amaromdana pung nifuni pan gi manungda order hando Jalal ngasi amokok mayai loisangna phangkiba mifam amana khana nainabada yaukhiba Jamiyatul Ulma Ihin Popular Friend of India Imam Council Manipur United Manipur Muslim Women Development Organization All Manipur Muslim Development Committee amadi religious leaders sing Manipur lenga ki ASP CID crime branch na lakadoriba July 13 da pangthokadoriba Idul Zuha ga mari lainana tholakiba order adugi matangda kupna khanaraba matungda amato oina warep ama lauraga pangthokiba press meet amada SM Jalan hai Lengang na Idul Zuha gi matang sasan puba madi hatpana singba amata tabu yaroi haina tholakliba order asi unconstitutional oi masina Islam lining satsaba Muslim singda natana lamdam masida khundaminariba furup khudimakta sauna singnei mamangai ningthau palinga gi matamda fawba ining thogi kunungda mera san tuba haiduna san lelaga singmitami punna saminarambagi wari lairibane Handak ASP CID CB na state asida ikhang khangaudana thangjilakliba khongthang asi pangal khunai na yabangam loi masi discriminatory oibjanatana lining gi oiba lining leson gi mari lenaba thabak thorom da ayet pa pibani amasu atamnana Islam lining satliba pangal khunai da sauna singnabani haiki pawmi sing unabagi thorom aduda SM Jalana makhatana hai Manipur lenga na gelhawngai digi lainarakpa furup masiel gi nungsinabada asauba singsep ama oina thowaliba lenga ki order asi yaningde karigumba order asi pung 9 gi manungda handoktuna miyamda khangandrabadi loop mayam ama Manipur miyam go loina na makhal mathel goeba movement sing sangsinaba sem sare haiki atopa pawamana naha ama jail thajingkhre nupi ama police custody lawkhre miye ahum bail pikre ngasi Chief Judicial Magistrate Imphal West ki court tunga ba police station ahumna puthoraki ba miyoi manga gi manungda naha ama judicial custody de remand tawraga nupi ama na police custody remand pikhibaga loinana miyoi ahumna bail pikre jail la thajingkraba naha adugi maming mayang lamba Bikramjit chahi kun apokpa M Hemchandra kawi uchiwa hayal makha laikai degini mak thasigi taragi ayukta uripo baspati laikai de leba doctor amagi car Hyundai i20 ama huran khibagi mayokti Imphal PS na lakhot khiba case amaga mari lainana ngarang sugunu gi napat
थोंखोंदगी फारगा ngasi कोर्ट जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्रेयर तौदुना पोथोरखिबदा कोर्टना अयाबा पिखिबने पुलिस कस्टडी दा थासिकी तरागा मापन फावबा रिमांड लौख्रबा नुपी अदुना वाइथौ संगोम संगदगी खोइसनाम संगीता एलिस नाउबी से कुंथ्रागा मंगा मापुरोइबा केस बिरमनि कवि मा हौजिक सिंगम थक पिसुम हाउ ग्राउंड लेबा गुरुमयुम लैतोंबिगी आसान बयुमदा लैरखिबने माना कैसामपत लैमजम लैकायदा लैरबा सेरौ अवांग लैकायदगी मियोय अमगी सही नौरिबी मसनुपी नुपी मसा अमा किडनैप तौदुना पुरगा लोसिंदुना थंबगी मयुक्ता सिंजमई पीएस ना लखटपा केस अमगा मरी लैनना ngasi कोर्ट असिदा पोथोरक्तुना नुमित तरुनिगी पुलिस कस्टडी रिमांड लौखिबने अमरमदा कोर्ट असिना ngasi लुपा लिसिंग हुंद्रा पीआर बोन अमसुम मसिगा मानबा सिक्योरिटी सिंगदा बेल पीख्रबा मियोय सिंग अदुना नौरेमथोम खुमनथेम लैकाय तकयल खोंबालदगी सौग्राकपम जॉनसन मितै सैकुंथ्रा अपोक्पा एस गंभी मितै सेकमाय लैपातगी थाउदेम रोमेश सैकुंथ्रागा मरी अपोक्पा टीएस इबोसौबा अमसुम मफमसिदगी थाउदेम विक्रम सैनिफुगुमदे अपोक्पा टीएस कुलनी मखोय अहुमना थासिगी तरादा तकयल खोंबाल एरियादा युमथोंग खुदिंगी संगदुना सथकिबा कोविड-19 टेस्टिंग की मतंगदा मियोय सत्रेट टेस्ट तौबदा पॉजिटिव केस संगा थेंगनरी हाइदुना लाना सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म सिंगदा अरानबा वाफम सिंग अपलोड तौरुबने मसिगिदमक मखोयगी मथक्ता लंबेल पुलिस स्टेशन लखटपा केस अमगा मरी लैनना नुमितुमक्तदा मखोय अहुम फगलगा ngasi फावबदा पुलिस कस्टडीदा रिमांड लौथदुना थमलखिबने अदबो ngasi मखोयगी रिमांड की मतम लोयरदुना पुलिस की मैकेदिगी जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्लेयर तौरदुना पोथोरखिबदा मखोय अहुमना पुलिस की प्लेयर अदुबो ऑब्जेक्शन तौरदुना बेल पीबीनबा हाइजरपदगी कोर्टना खन्नरबा मतुंगना बेल पीखिबनी सोहाइरी मरकथना स्टेट की वांगबदा थोकपा पाव खरा मैमना थमजगे इलीगल ओइबा मोंगदा हक्सांगी कयासिंग ललोनबा कांगबुना असमगी टी गार्डन वर्कर सिंगदा टारगेट थंबा हौरखली हक्सांगी कयासिंगबु अरानबा मोंगदा ललोनबगी थबक चथरिबा माफिया सिंगना असमगी टी गार्डन वर्कर सिंगदा टारगेट थमदुना थबक सिंग चथबा हौरखली हाइना ऑफिशियल सिंगना फोंदोखिबगा लोइनना टी वर्कर अमना मसाना याना किडनी नामा योंथोकलंबा थेंगनरे हाइरी हिरामसिगा मरी लैनना ऑफिशियल सिंगना मखाताना फोंदोखिबदा डिब्रुगढ़गी सिंगलिगन टी स्टेट वर्कर ओइना लैरिबा रामू कर्माकर सैनिफुग मंगाना एजेंट अमदा माकी किडनी नाम हौखिबा एप्रिल थादा लुपा लाख अहुमगा पॉइंट मंगादा योंथोकलमखिबने कर्मकरना फोंदोखिबदे एजेंट अदु ममांग सहीगी नवेंबर थादा माका इहान हाना थेंगनखिबने एजेंट अदुना माकी मिंग जेबेसोर डेका कौवी हाना फोंदोकलमबगा लोइनना मा गुवाहाटीदगिना हैरमखि इमुंग मनुंगी कंडीशन का हेना सुक्सिलक्पना मरम ओइरगा अवाबा कया मायोंगनरिंगै मरक्ता एजेंट जेबेसोर डिब्रुगढ़ इहान हाना थेंगनखिबने जेबेसोर महा किडनी डोनर अमा थीरी हाना फोंदोरखिबगा लोइनना करिगुंबा किडनी पीबा ngamba मियोय थेंगनरबदि मदुगी चपचाबा ममल पीगनी हाना फोंदोखि अहानबी ओइना महा मसादा अकीबा अमदि सिंगनबा क्या फोरंखि मदुगी मतुंग नोंगबा खंगौदना एजेंट असि माकी मयुमदा लाक्लगा किडनी नामगी ममल लुपा लाख अनि पीगे हाना खंगलखि मदुदसु महाना याखिदे अदोइनमक एजेंट अदुना मखातना लुपा लाख अहुमगा पॉइंट मंगा पीगे हैरपदगी वखल मुना खलबा मतुंग इमुंग मनुंगी येंगलगा किडनी नाम योनखिबनी हाइदे हैनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली अमरोमदन अतोप पाव मनम अनौब एसओपी सनरगनी असम गवर्नमेंट सगोल सुनुमित अनौब कोविड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल एसओपी पुथोकलगनी हाइने स्टेट हेल्थ मिनिस्टर केशव मेहंतना फोंदोरखरे ममांगी गाइडलाइन सिंग युमसकिस नुमित फावबदा effective oiba maramna state government na July 15 da SOP adu puthokadoribane mahantana haiki state health department na hauziki covid status government na submit tawkhre se minister na anaba SOP issue tawbigi wafam lakthoklagani health minister na haiki nongmada thengnaba covid case masing saniga yankai dagi henba tarabadi Guwahati da sanagadaba SOP honglakpa yai city asida lebak pokpa numita covid case saniga यांखैगे निपान डिटेक्ट तौखी चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा आसाम कोविड-19 की फिवम इफा फगलक्तबदगी डिस्ट्रिक्ट सिंह की मरक्ता चथोक चसिन तौबदा अथिंग खरा लैखिगनिसु फोंदोरखी
अमरोमदा अतोपा पाव अमना म्यांमार की मथक्ते एक्शन लौनबा तक्सिनख्रे म्यांमार मिलिटरी जुंता लाख्रबा मतुंग वायोलेंस की ओइबा थबक थवों क्या लेप लेतना थोवंदुना मरा लेजद्रबा मियोय क्या सियन किबगी थौदो अदुबो यूनाइटेड स्टेट्सना यामना हक्सिना लौबगा लोइना साउथ ईस्ट एशियन नेशन सिंगना म्यांमार मिलिटरी की मथक्ते एक्शन लौखनबा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन तक्सिनख्रे म्यांमार मिलिटरी लेंगक लाख्रबा मतुंग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशना म्यांमार मनुंग थोकलिबा थौदोकसिंग अदुबो लोइसिननबा होटनादुना लाक्लबसु ngasi फावबा माय पाकपा ngamduna लेरि एसोसिएशन असिगी मतुंग इना लेबाक मनुंग थोकपा थौदो वाथोकसिंगदा अतोप्पा लेबाकना खुद थिंगजिनदबा हाइबा वाफम अदुना मरम ओइरगा अहेनबा एक्शन सिंग लौखटपा ngamduna लेरि हौखिबा फेब्रुवारी थारगी म्यांमार ओइरगलिबा थमोय सोनिंगाय ओइरबा थौदोकसिंगना मरम ओइरगा साउथ ईस्ट एशियन नेशन सिंगदा यूएस ना म्यांमार की मथक्ते एक्शन लौखटनबा तक्सिलखिबनि ब्लिंकन फोंदोरखिबगी मतुंगिना म्यांमार मिलिटरी ना मरम लेतना फाजिलिबा म्यांमार की लुसिंगबसिंग अथुबा मतमदा थादोरकदबनि सो हाइरि लोशिलकपोइन अतोपा पाव अमना यूनियन कैबिनेट रिसफल महाराष्ट्र की लॉ मेकर प्रीतम यौरक्तबगी बीजेपी की ऑफिस बियर सिंह रिजाइन तौरगनी स्टेट खरदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लुचिंगलिबा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए सरकार की यूनियन कैबिनेट रिसफल तौबदा बीजेपी की मसक नायब लुचिंगबा एमपी क्या यौरक्तबा अमदी मिनिस्टर खरना मिनिस्टर दगी लौथोखिबगी रिएक्शन लाकपा लेप्तबगा लोइनना महाराष्ट्र की यूनियन कैबिनेट रिसफल स्टेट असिगी बीजेपी की लॉ मेकर प्रीतम मुंडे यौरक्तबगी वहाउ पार्टी असिगी ऑफिस बियर सिंह रिजाइन तौरगनी हाइन अकन वार्निंग तौख्रे यूनियन कैबिनेट रिसफल तौख्रबा मतुंग मुंबईदा ngरang पांगथोखिबा महाराष्ट्र यूनिट बीजेपी वर्कर्सिंग ओइबा अखनबा मदी अथुबा मिफमदा सरुक यारदुना वा ngangbad स्टेट असिगी बिट डिस्ट्रिक्ट की लीडर ओइदिबा पार्टी एमपी प्रीतम मसामा पार्टी की अतई ऑफिस बियरर सिंगा लोइनना पार्टी असिमकी प्राइमरी मेंबरशिप तिगी रिजाइन तौरगनी हाइना वार्निंग तौखिबनी हाइना एजेंसी तिगी फंग पाव मनस फोंतोरगली दुग म्याम पाव सुलुसलकपोइना ngasi मणिपुर फोंगिबसि फोंगसिंगी मरुबा हेडलाइंस खरा म्यामना शेयर तौजरमगे काइथेल सिंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ngaktrabadi khudakta thingjinnaba MHA na khangalakre tha asida khwaidigi yamna nongmada miyoi lising ama samaga mari positive oire taragatre laikhidre manipurda adu amaromnara COVID-19 vaccination asi voluntary ni mandatory natte court state sida ahan boina COVID-19 gi genomic sequencing facility laibisi sakhoksa ningai ni MLA Ranjan अदु मैम हौजिक ओइनति पाउस मतंग स लुसिनजरगे अदुगा पाथोक्स गिबिद सोखि प्लान कि बियर्स मैम नंगा पिगिनि अनोब इ पाउसिंग लेरगदि मैम द अपडेट पिजरके हैना चैनल सिगि मकेरिगी थमजरी अदु सोखि बियर्स मैम नंगा पिगिनि थैंक यू